Tana dedo qeyre Avstriya Venski Military Museum ش Esker Museum yara خزعق музей чоха هو شرح ولشة تا ماشين شة военной техника бронетехника ولشة تا гойча شيء خزع دنيا شو там больше нахила масу пачалки дакляч пачалки شو там тяха американский французский английский тагасский Т-34 больше и там каверца أترجع وشار بيرشة ده ولشة هاش ده كمان интерес ولشة بيرشن الدنيا انت خيل تمش موخ الله هو الله تأخذ ثاني صاجم إستوري يوزي شاد وقدم ما قصد يحكي دوق قدم ما دو إيش حاجة وشة شيء صورته ما دوقشة هذا إيه ريتيتنا قال مجدوش تكنيك يورا الدنيا انت أذكروا الوشيات نأستع بوشارة شيء لريش لاتو شو إذا هو شرع آرا يقشة إشاء تكنيك بول بيشة يتقول تقير إيش كست بوج موزي شو دحكرة خلطة تاق كيجي بيش ثاني وقت ثاني تاق يوغا دام راح خيتشنات أنا ضغط أو جيتا قويتش إيش تبوخ بيربو تاق هو قزع دول صورته حاجة عشرة تاق شو إنتريسنا شو وين بيدينا مثلا إستورينا بيدينا هم دقيقين. Mit ihrem Chevrolet Special Series 6, die International Military Police der United States. Meine Damen und Herren, was dem Husar verwehrt blieb, nämlich der internationale Erfolg, das aber der Unimog ist heute auch aus dem öffentlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Da die Fernmeldetruppe des Bundesheeres, das sind, meine Damen und Herren, Aufklärer, das sind die Augen und Ohren der Armee. Der Jeep war wie kein anderer für die leichten Aufklärer geeignet. Schnell, wendig und höchst geländegängig. Wir sehen hier 3 Jeeps der US Army. Dieser Volkswagen, der sogenannte Schwimmwagen, anfangs auch Gradschützenwagen genannt, mit 28 PS Motorleistung, schwimmfähig, zuschaltbar noch erhaltenen Fahrzeuge dieses Panzerbataillons 10, nämlich der 2. Kompanie. Meine Damen und Herren, riesiger Hubraum. Was kann man damit anderes machen als ein Auto betreiben? Die US Army in Deutschland, die fuhr den Kaiser Jeep, den 9715, von der Navy verwendet. Denn wenn die Navy an Land geht, dann braucht sie sein Herzblut liegt hier drinnen und die Restaurierung. Aus dem Beständen des Heeresgeschichtlichen Museums ein Fahrzeug mit einer 75 mm Panzerkanone, 180 PS Motorleistung, Besatzung, einen Kommandanten, einen Richtschützen, einen Ladeschützen und einen Panzerfahrer. In den 80er Jahren versuchte man aus dem Kürassier einen leichten Kampfpanzer zu bauen. Eine durchschlagstärkere Kanone, 105 mm aus dem Kampfpanzer Centurion. Diese Kanone, das letzte amerikanische Fahrzeug mit Benzinmotor. Die deutsche Bundeswehr hat einer 90 mm Panzerkanone, einem 12,7 mm Fliegerabwehrmaschinengewehr. So dienten diese Fahrzeuge von 1960 bis 1990 in der deutschen Bundeswehr. Ein Fahrzeug mit Aluminiumpanzerung und einer 155 mm Panzerhaubitze. قزع يبين تكنيك خلال السواقي يرشنا до شوخ دنيا تنبولشنا خلال هينز современный خلال تات أوستلاقي تات أيوهم شلها تات سماك بقزع بازرة وقان موضوع هما أدم تدالو أدم مناطق خاصية تقا أدم سمو ذا اللي تاتو جوز ليل دقا ليل اشتق موزي يلاح تا لبو أرجانيزاتيا ليل هوش ليل شما دو تقوي أنشنا يت سما هو قزا سمو ذا خما هو قزا سمو ذا لا تستو هما يا هما وقتا موسيقى وقتا يشتا أدم خزيخسن سمو أدو اللي ضدي وشيز بوشل ناخذون ده هو شرحة أدم أصم أدم قلدو تا قولش خزا إشتمتج هاد لاتشو ماشيين خزا ويني ماشيين شو حوالي زمن شو خلص شو إيش تعطيش إيش يتي شو يخش ماشيين شو إيش باش غير ميخش حاجة باش يزايات إيش